guys. Guys, this is how I made iromba. This is my favorite dishes, guys. Hello, sinau sing asidi sinau myam da question kada hangjage hangdori ba question je huju class 11 kariba adu class 12 pass tor ba satra satri jingdu tene ngasi hangdoi je adu ngasi no ni ne mang da class 12 exam ju result out togre adu da yang wang na percentage am phasana pass togre adu asi pass tor ba student jing je mogi wakal da dream am de soidana wakal da lera mani na khale ai je kari oige ai da kari pami adu ai makha study je kamai da ujige haba ge ade pa phiri am de soidana lera mani na khale tuna noi noi na sa ge pamba noi gi phire sing document ida mo aduga sigi mayam sigi lari ba dream mayam sigi manong da doctor age khan bangang ju kok thong mo yarong gane adu doctor age khallaga ju masada ki ai ji kumai ta go doctor oidino ai ji biology foundation ju amna knowledge amna leite aduga doctor yam pame aduga neat ki exam ju ai crack to bangam gadra as ai ngamoi da ki da ai kamai kai lari par kai bu pass to doino ko khang bangam da bai tare ki ba du ma satra mayam do asidi kai su wani ngai leitre nogi dam ta bio 360 ni success center na dak lagli ba megi tang kutuk sidagi biology foundation course horogani adugo sida tak triba ojaji yamna well qualified oi bojane adugo classroom amada ju satra ni fu dagi na loroi noi myang net ki exam je mark wangna pass to no widam ta regular test series legani printed study materials NCERT study materials supply togoni adugo hum su da affordable fee with installment system ju legani adugo noi decision tam godri bam pham je yamna pafam chawa jaga ne hodam lerak near comment tutorials opposite ka sample oil ge opposite lei ba hodam lerak sidane noi decision tam doje ai doctor oi da ya de ai doctor form oi da ya de khan bangang do ngasi ngasi mo registration taw salom ai phone number screen da thon jaram ge aduga NEET ki exam jo wang na crack taw ro fo doctor mo oi ga fo khunai ma sem ko lasi. Hello everyone, here I am, this is me. Today I have a lot of authentic dishes. Here is my favorite irombo, is made from potato, string beans and beans with fermented fish and chilies. And here is my favorite whole fish curry and some gravy with chips and 1 king chili, guys. I will finish this. Ado sina we ma sigi mathel je yongsak iromba ne sigi yongsak iromba je ina yam hauna iromba ne do ga si sina nga thong mo ju yam hauna thong mo ne nga thong ma cha da ba du na si di nga je hauna thong de rage na ina thawai ta na hang gai thong de ga mai na thawai de ta na thong mo ne
ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯇꯥꯎꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯩꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯎꯕꯗꯣ ꯏꯀꯥꯏꯊꯕꯤꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯥ ꯏꯔꯣꯝꯕꯁꯦ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯥ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯥ ꯇꯥꯎꯗꯕꯤ ꯊꯣꯡꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯥ ꯇꯥꯎꯔ ꯊꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯊꯣꯡꯕꯅꯦ ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯞꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯏꯀꯥꯏꯊꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤꯒ ꯃꯆꯤ ꯑꯃ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯦ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯛꯈꯣꯝꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯃꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯛꯈꯣꯝꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯦ ꯁꯤꯗ
This is very spicy. My ear is burning. This is about 500 grams.
This king chili is very spicy. I can't handle this spiciness. Así mo se sale si bitara. Oh my god. This was spicy. I can't finish. Oh my god. Guys, if you enjoyed this video,
Please do like, share and subscribe.